La société civile du Nord Kivu, à l'attention du secrétaire général des Nations Unies et des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Imiryango itegamiye kuri leta yo muri Kivu y'Amajyaruguru iramenyesha umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye n'abagize akanama k'umutekano bafite ububasha bwa burundu. Kopi y'inyandiko yoherejwe kandi ku bahagarariye by'umwihariko umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impamvu y'inyandiko: kwamagana ibihano byihariye byafatiwe umuyobozi wa AFC M23, kubifata nk'umugambi wo guhungabanya uduce twamaze kugera ku mutekano munsi ya AFC M23, kwamagana ubwicanyi bukomeje muri Beni na Ituri no kwamagana umushinga wo guhindura itegeko nshinga, kwamagana ibihano byihariye byafatiwe abayobozi ba AFC M23. Twebwe imiryango itegamiye kuri leta duharanira amahoro, umutekano n'ejo hazaza ha demokarasi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twahuriye ku bibazo bikomeye bireba igihugu cyacu. Turamenyesha binyuze muri inyandiko impungenge zikomeye dufite ku byemezo n'imigambi ishobora kurushaho gukaza ikibazo cya Kongo no guhungabanya ibyifuzo by'abaturage byo kubona amahoro na demokarasi. Turamagana ibihano by'akanama k'umutekano ku muryango w'abibumbye byafatiwe bamwe mu bayobozi ba AFC M23 ko kubona bishobora kurushaho kubangamira imbaraga zo gushaka igisubizo cya politike binyuze mu biganiro ku kibazo kimaze imyaka gisenya uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe impande zitandukanye zisabwa kwitabira ibiganiro, imishyikirano no gushaka ibisubizo birambye, kwemera ko ibihano byihariye bidakwiye gukoreshwa muri iki gihe nk'igikoresho gishobora gufunga inzira z'itumanaho no gutuma gushaka umuti wa politike birushaho kugorana. Amahoro ntashobora gushyirwaho binyuze mu bihano bihitamo abantu bamwe. Amahoro asaba ibiganiro, kumva impande zose bireba no kuzirikana ukuri abaturage bagizweho ingaruka n'iyi ntambara bahitamo buri munsi. Turamagana umugambi wari wose wo kongera umutekano muke mu bice biri kugenzurwa na AFC M23. Turamagana kandi umugambi wari wose ugamije kongera umutekano muke, akajagari n'urugomo mu bice byatangiye kugaragaramo iterambere mu bijyanye n'umutekano. Abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane abo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, bamaze igihe kirekire bababazwa n'intambara z'amatsinda yitwaje intwaro, kwimurwa ku ngufu, gusahurwa, ubwicanyi ndengakamere no kubura ubutegetsi bukora neza. Ibikorwa byose bya gisirikare, ibya politike cyangwa bikorwa mu ibanga bigamije guhungabanya utu duce twongeye kugira ituze n'ikibazo gikomeye gishyira mu kaga abaturage b'abasivili. Twamaganye ko abaturage ba Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bakomeza gucirwaho iteka ryo gusubira mu nziga z'urugomo zidashira. Ibikorwa nk'ibyo byaba binyuranyije n'amasezerano ya Washington n'ayasinyiwe i Doha ndetse n'ayemejwe mu Busuwisi ashyigikira ihagarikwa ry'imirwano. Amahoro yongeye kuboneka nubwo akiri ayoroshye, akwiriye gushimangirwa aho gusenywa kugira ngo yuzuze inyota y'ubutegetsi y'abanyapolitike bamwe. Icya gatatu, oya ku mushinga wo guhindura itegeko nshinga. Twongeye gushimangira ko turwanya byimaze y'umushinga uwo ari wo wose wo guhindura itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igamije guhindura amahame shingiro y'isimburana rya demokarasi ku butegetsi no guha perezida uri ku butegetsi uburyo bwo gukomeza kuyobora igihe kitagira iherezo. Itegeko nshinga ntirikwiye guhindurwa kugira ngo rihaze inyungu cyangwa inyota z'umuntu ku giti cye, ishyaka rya politike cyangwa ubutegetsi runaka. Icya kane, oya ku bwicanyi bukorerwa i Beni na Ituri n'umutwe wa ADF NALU. Turamagana twivuye inyuma guceceka k'umuryango w'abanyagihugu n'umuryango mpuzamahanga ku bwicanyi bukorerwa i Beni na Ituri ndetse n'urugomo rukomeje guteza ibyago abaturage b'abasivili
basigaye bonyine mu mibabaro yabo nubwo hari inzego zifite inshingano zo kubarinda. Abaturage ba Beni bakomeje kwicwa no kwimurwa. Mu myaka myinshi ishize abaturage ba Beni bakomeje kwicwa, kwimurwa ku ngufu no kubaho mu bwoba. Nyamara hakaba hataraboneka igisubizo kirambye kandi gikomeye mu rwego rw'umutekano. Aya makuba ntakwiye gukomeza gufatwa nk'ibintu bisanzwe cyangwa ngo ahindurwe imibare gusa. Turasaba ko hakorwa iperereza ryimbitse kugira ngo ukuri kose kuri ibyo byaha kujye ahagaragara, ko ababigizemo uruhare n'ababibafashijemo bamenyekana bagashyikirizwa ubutabera, kandi hagafatwa ingamba zifatika zo guhagarika umutekano muke no kurinda abaturage b'abasivile bo muri utu duce twibasiwe. Icya gatanu ni ibyifuzo byacu. Icya mbere, ikihutirwa gikwiye guhabwa ibiganiro bya politike kugira ngo haboneke umuti urambye w'ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho gukomeza gukoresha ibihano byihariye bishobora kurushaho gukaza ikibazo. Icya kabiri ni uguhagarika ibikorwa byose bishobora guteza indi ntambara mu bice biri munsi ya AFC M23 aho umutekano watangiye kugaragara. Icya gatatu ni ukongera gusuzuma ibihano byihariye byafatiwe abayobozi ba AFC M23 hakurikijwe uburyo bushyira imbere amahoro n'ibiganiro. Icya kane ni ukurinda abaturage b'abasivile ibikorwa byose by'urugomo n'ibihano byo kwihorera. Icya gatanu ni ukubahiriza byimazeyo itegeko nshinga no kwamagana impinduka cyangwa ivugururwa iryo ari ryo ryose rigamije gutuma ubutegetsi bukomeza igihe kitagira iherezo. Imiryango itegamiye kuri leta irahamagarira guverinoma ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo kudahwema gushyira imbaraga mu kurandura burundu umutwe wa ADF NALU ukorera muri Beni na Ituri. Mu gihe nta bisubizo bifatika bibonetse, abaturage b'utu turere bamaze imyaka myinshi bababazwa n'urugomo bashobora kugeraho basaba ko AFC M23 iza kubafasha kugira ngo babohorwe. Icya gatandatu ni ugushyigikira ibiganiro bya politiki birimo impande zose. Turasaba ko habaho ibiganiro bya politiki nyabyo kandi birimo impande zose bireba kugira ngo hakemurwe imizi y'ikibazo cya Kongo. Turahamagarira kandi umuryango w'abanyagihugu n'umuryango mpuzamahanga gushyira imbere amahoro, ibiganiro no gushaka ibisubizo birambye aho gushyigikira ibikorwa bishobora kurushaho kongera umwuka mubi n'amakimbirane. Turahamagarira kandi abanyekongo gukomeza kuba maso imbere y'umugambi uwo ari wo wose wo kongera guhungabanya uduce twongeye kugira amahoro tuyobowe na AFC M23, ndetse no kwamagana indi migambi yose igamije guhindura amategeko agenga itegeko nshinga hagamijwe kugundira ubutegetsi mu gihugu cyacu. Bikorewe i Goma ku 28 Nyakanga 2026. Les pouvoirs dans notre pays. Ainsi fait à Goma le 28 juillet 2026 pour la plateforme des organisations de la société civile, les signataires en annexe. Je vous dis et je vous remercie.